Đây mới máu. Lát có còn lắm thế nó còn lát con đi nhộng à. Thế đó là đi lại cái phải cái loại rồi. Nó là con đi đi bữa. Nó lại. Khi tôi nó được rồi. Con đằng ở đây đi. Con đi là một gì Đến rồi. Còn nữa em đúng đó. Đây có còn nữa không mình đúng. Mà đang còn nữa ta loại. Đi ra ngon đi. Tôi đang ngon con. Thôi rồi, phá rồi. Đúng không? याद केलं लोली टाक नोंदणी केलं जगात खाला काय हा स्वाली DJ ako Bola sedih. Oh, enggak Swali. Swali siapa? Buat gede, Bu. Lo Swali juga itu. Oh, mau habis itu kele tantan lagi sesuatu nih gata. Bahaya. Ah, dulu aja nih. Kenapa bisa lo? Nah, baru gue nak hakat ya. Kamu aku ini suami ini kele di leher. Hakat itu kan sekai suami ini. Kaki boleh kan? Kaki boleh kan? Kotai suka palu di lontong kok tanggul kakinya. Boleh ha. Anu saya itu bobi nangade. Oh, saya jangan pas. Asal teman. Aku dua. Pala. Ini lah. Boleh tak? Pakai kau mana aku? Pakai kau mana? मला का बेकार है दाम बोला है ओए जा मुझे तुम ले छोड़ ना ए नहीं छोड़ना Oi. Orang mau awak.
কোনে Kapan kita buka yes. Ôi, em cũng hết mà làm rồi chứ. Em biết qua video. Ôi, em biết qua. Hạt của dân luôn. Udah biarkan anak kita. Ay, ama mani mo na. Biarkan niya. Ha? ơ gan kia ha Con bớt của tám hoa đằng nó này. Hả? Ê, có bia cái con mang sẹt con người cái con bớt này. ya mới cái Ôi, Ubah mask yuk. Dia ini. Mani bát này bác. Bapak mana lagi? Bapak tali dail naik pora. Dail lagi mana? Oh ya, kale. Chocolate mana? Happy birthday dice. Oh. महाभारत होता है मामा खाए एक नंबर माने साली लाना लगी नहीं Kilo kan? साली लगी Sekali lagi? Mungkin kita boleh tiada tak cuci. kan ना लगे कि मां थामू के नो कल तुम आसे नहीं बोलो मां ना
Mai này có lẽ không hết nào. ভগৱন্ত ভক্তিযুক্ত পুৰুষৰ আপোনাৰ বুধ মাধৱৰ প্ৰসাদ মানে এইবিলাক কিছু ভকত একে তীৰ্থ ভকত একে বৰ ভকত প্ৰায় সমস্ত গৃহতে নৱজাত বালিকা এগৰাকী জন্মকালীন দৃশ্য কৰিবলৈ ভগৱন্ত চন্দ্ৰ এক পক্ষ নাম নামৰ সচৰ ব্ৰহ্মকম্প ভাবি বিধান নকৰাৰ উদ্দেশ্য কৰি আমাকে গুৰুকে নিমন্ত্ৰণ কৰি ল'বলৈ কৰ্ম অন্তত বিদায় বুলি ভগৱন্ত চন্দ্ৰই গোৱাদন্ত খৰচা ব্যৱহাৰ শৰণাগত দিছে শৰণাগতক ৰক্ষা কৰক বহু ভগৱন্তই নিশ্চিত ভিৰ গ্ৰহণ কৰক পিতৃকে মুখ্য কৰি গৃহ মধ্যে বস্তু প্ৰসন্ন হওক অপয়াম সিন্ধুতে বিদ্যুৎ কামনা কৰক এই বালিকাটো জন্মকালীন যে নক্ষত্ৰ পিতৃহাৰ মাতৃহাৰ ভাতৃহাৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম দেই ৰাম